الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال لي مسلمان أمسر آياتك بسكن خذ تعالى شد بجد كتابي عظيم ده. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقت قوة آيات دا كسر حبيب محمد عليه الصلاة والسلام پیغمبر گریا ويا جبريل أمتي من وري ونمي درده فخلف من بعدهم خلف وأي محمد عليه الصلاة والسلام جو أمتي تنا بعد تنا وين نمي بتركنا حسكرني دنيا هندري وان كافي بشهواتي دنيا كافي نمي خوشي دردنا صلى الله عليه وسلم قريا وقت قوة آياتا بيست چه جزايا وانا إن نمي خوا بتركني نمي خوا درده فسوف يلقون غيا غي جيوانا چيا غي معني خوا ابن مسعود بيه فيدك جحنميده كوره گرمه آوی خوب تعمی خوب پر خرابه گو یک تعم که دبیل دنیای بکوه تعمی دوی اهل دنیای گنا منی قال مسلمان. Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber'e geldi. Ya Resulallah, senin ümmetinden namazı terk eden grup gelecektir. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ağlamaya başladı. Benim ümmetim mi namazı terk edecek? Benim ümmetim mi namazı terk edecek, namaz kılmayacak? Evet ya Resulallah. Peki bunların ceza yerleri nedir? Namazı terk edip şehvetlerinin, hevesatının, nefsinin peşine düşenler, onlar cehennemde gayya kuyusu denilen tadı kötü, sıcaklığı aşırı ve derinliği yetişilemez bir kuyuda cezalandırılacaklardır. İşte onların cezaları, namazı terk edenlerin, şehvetlerinin peşine düşenlerin cezaları cehennemdeki gayya kuyusudur aziz kardeşlerim. فخذ تعالى ما بكي أهلي نمي أهلي يقول أنا خذ تعالى جوان حزك أو إنسان يقول هاجا نمي هي خذ تعالى مجوامك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.